Ya. Saya kata, I told them. Now I hear. First, my adopted brother was picked up this afternoon. I don't know where. 4 police officers just took him away. No communications until now. And then I hear that my secretary Azmi will be picked up tomorrow or the after. I have advised him to accept. Tell them the truth. They force you to sign. You sign only what is the truth. No more fabrications. Then I hear that they want to line up 30 other women of all nationalities and religions, because I happen to be the Deputy Prime Minister then, who talks about a plural society. So my taste should be pluralistic. And so that there is a fair balance with the Malays, Chinese, Indians, Ibans, Kanazans. Otherwise, I'm not a good Malaysian leader. So they have now a proposal to have 30, so that the Malaysian public, once they put all the 30 plus the 3 now, 2 Indians, 1 Malay, look, at least 1 must be true. There are 33. Okay? You see? So there is a psychological strategy to be used. Ini tak betul cara macam ini. Salah, menyesatkan, jenayah yang jahat yang berlaku, dan siapa juga yang bertanggungjawab, ingat, tidak terlepas sekarang, tidak terlepas di akhirat. Kita akan lawan. Saya dengar tambahan maklumat yang diterima bahawa mereka akan kaitkan Tivoli Villa itu dengan beberapa tokoh lain yang dekat dengan saya. Rupa-rupanya bukan saja Anwar, boleh jadi Datuk Zahid, boleh jadi Roslan Kasim, boleh jadi Siddiq Fadil. Jadi maknanya mereka nak kaitkan tokoh-tokoh ini sebagai orang-orang yang pernah pergi ke Tivoli Villa dan mendapat habuan wanita-wanita. Astaghfirullahaladzim. So that is the next stage. Other than 30 new women, they will try to produce women who testify that there are others close to me using that villa. And then some of my friends start talking in the news that this is not a national issue. This is not an issue of policies or principle. So Malaysian public shouldn't be confused. Anwar's problem is a personal problem, is a moral problem. So I want to ask, these guys are talking about morality. Come on. They know that I know them. So don't be pretentious about these things. Okay? I understand. You want to keep your seat as a minister? Fair enough. Behave yourself. But don't start abusing me, because I will have to exercise my right to reply. Yes. Yes. Nak hidup. Rakyat bukan bodoh. Kalau ikut dengan propaganda bertubi-tubi hantam saya kiri kanan, lembek saya, oh takkan orang nak datang nak dengar lagi saya. Dia kata ini adalah penyangak besar. Ini kebolehan luar biasa. Agama saya nak 6 saja. Itu pun dalam sibuk 6. Kalau tak sibuk 12. Jadi saudara-saudari, jadi saya nak terangkan the first part. Pertama ini, jangan lupa, ini ada strategi yang sengaja untuk memisahkan. They will not stop. Kalau sudah tengok tuduhan-tuduhan, saya nak ulangi. Tuduhan ini dari skandal seks, saya kadang-kadang malu nak ulang depan anak-anak,
Tapi you fikir, apa dah jadi pada negara ini? Belum pernah. Orang yang kadang-kadang memang tentu dah teruk, orang tahu semua, pun kisah mereka dipadamkan. Tak keluar, jaga maruah, jangan aibkan, jangan malukan, jaga. Kita ini pampak, tuduhan belum ada, sampai sekarang belum ada tuduhan. SCDB belum lepaskan habis. Satu dunia sekarang dia dah tahu Anwar Ibrahim engrossed in a complex sex scandal. Teruskan. Ya, memang saya nak terus. Gelap kan? Tegang. Salah. Jadi saya kena ingat. Sebab itu saya kata kita kena kerja. Bukan soal pribadi pada malam ini. Memang betul. Kalau mereka kata it's not a personal issue, yes. But I represent a cause. And that cause is Lalu 3 kali je dong. Berapa malam kat sini. Jadi saya, ini bukan soal personal. Ini soal keadilan. Biar memang benar, kena pada saya. Tetapi seluruh sistem perundangan kita bahaskan sekarang. Seluruh sistem instrumen pemerintah termasuk polis kita bahaskan. Bukan kita bahaskan soal saya. Nasib saya belum tentu ke mana. Besok mungkin ke penjara. Tetapi kita mau semangat perjuangan ini diteruskan tanpa apa-apa halangan. Kerana jiwa dan semangat rakyat yang menuntut perubahan. Keadilan. Ini reformasi apa yang dibicarakan? Yang ditakuti, yang orang marah ini. Dia marah saya. Apa pasal Anwar sekarang bicara soal reformasi? Saya kata reformasi kita dah bicara lama. Bahkan ada ucapan-ucapan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini pun bertahun-tahun dulu memang bicarakan soal pembaharuan dan reformasi. Bukan satu perkara baru. Kedua, yang kita bicarakan reformasi ini bukan kerana ia kebetulan menjadi agenda perjuangan negara-negara lain. Kita mau sistem keadilan kita terpelihara. Kita mau menghormati pandangan orang-orang dan rakyat walaupun berbeza sedikit dengan kita. Jangan sampaikan menimbulkan satu budaya takut. Ini tidak bermakna saya menentang UMNO. Ada orang mengatakan kalau bicara saya begini sekarang, mentang-mentang bau berhenti UMNO, saya serang UMNO. Saya tidak serang UMNO. Berbetulkan saja. Saya nak berbetulkan saja. Cerdik dia lagi daripada 2-3 orang yang tengok. Cerdik dia lagi. Patut jadi ahli Malaysia tinggi. Kita nak perbetulkan. Kalau tidak, naam. Apa sikit? Ya. Betul. Hari ini hujan. Ketua kata hujan. Hujan. Sekarang ni siang. Siapa kata ketua kata? Memang siang. Sejuk. Ketua kata sejuk. Sejuk. Ini macam saya ceritakan, bukan baru. Kalau sudah dengar ucapan-ucapan saya sebagai timbalan Perdana Menteri sekalipun. Saya pergi ke Parit, Perak. Saya pergi ke Kelantan. Saya selalu bagi bandingan, pengalaman, cerita kisah raja-raja dulu. Raja-raja melawan. Maka berangkatlah dulu yang Maha Mulia tuanku ke Mersing. Contoh. Duduk singgah sana. Kemudian dia noleh. Memandang biasa. Mamak Bendahara. Memandang menteri lainnya. Apa gerangan kabar rakyat beta sekalian? Belum habis. Ampun tuanku. Bukan sekali, beribu-ribu kali ampun. Bukan sekali itu, sembah pati pun diampun. Adapun rakyat tuanku. Ampun tuanku, tak boleh. Semuanya dalam keadaan aman tenteram. Perutnya kenyang, makanannya lezat,
Rumahnya indah belaka dan semuanya baik. Tuanku ampun. Mana menteri? Mama bendara? Kalau begitu, baiklah kita berangkat. Berangkatnya saja, lanun pun masuk. Negeri tak aman, rumah tu pun dah cengek. Ikan tak dapat, orang miskin, papa ke dana, setengahnya ke buluran. Yang taklimat yang diperolehi, semuanya beres. Tanggung semua. Ampun, tuanku. Ini problem. Saya juga bagi contoh. Jangan kita ini tengah seperti seorang teruna darah dalam yang mengelamun dalam cinta asmara.